Барлык хәмдесене, барлык улуглау фәкать бер Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә хастыр. Күңел түрләренә чыккан салават шәрифәләребез Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә ирешеп торса иде. Хөрмәтле туганнар, хөрмәтле абыйлар һәм апаларым, бүген минем сезнең белән бераз гыйлем турында сөйләшеп китәсем килә. Гыйлем, аны бер мәртәбә кабатлыйбызмы, ике мәртәбә кабатлыйбызмы, ул безнең кешеләр дөньясы өчен, адәм балалары өчен иң зур Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтләреннән булып тора. Кеше бу дөньяга килгәндә буш бер савыт буларак килә. Һәм гомере дәврендә шушы савытка тутыра ул. Әүвәл әти-әниләреннән алган мәгълүматларны, соңыннан үзенең мәктәптә укыган, институтта алган мәгълүматларны, һәм инде ахырга таба тормыш ана нәрсәгә өйрәтә. Яхшы яктанмы, яман яктанмы, шушы гыйлем белән үзенең тормыш шигырен тутыра. Һәм без сезнең белән бөтенебез дә җәмәгать шулай. Кай вакытта ул безнең агып чыга, чиләкләребез тулып киткәч. Кай вакытта җәмәгать чиләгебезне гыйлем белән никадәр тутырсак тагын тутырып бетерә алмыйбыз. Чөнки кемдер гыйлемгә сусап тора, кемдер гыйлемне күрәсе килмәй. Ләкин, хөрмәтле туганнарым, нәрсәне әйтеп китәсем килә, безнең бөтен тормышыбыз, бөтен гомеребез ул бер зур мәдрәсә. Гомеребез буе укыйбыз, гомеребез буе өйрәнәбез, ләкин дә инде җәмәгать надан булып китәбез. Век жили, век учиться дигәндә, гомер буе өйрәнәсең, гомер буе гыйлем туплыйсың, ләкин наданлыкта китәргә туры килә шул. Яшь чакта 10 яшькә сиңа 11-12 син уйлыйсың, синнән дә акыллырак кеше юк дип. Бөтенесе белән талашасың, бөтенесенә үзеңнекен дәлиллисең, ләкин җәмәгать акылга килә башлагач 20 яшендә син әйтәсең, кара, нинди бала чага булганмын икән мин дип. Һәм 20 яшьтәге булган фикерләреңә иң кызу чакта, иң кайнар булган чагында син иң дөресе дип шуклый башлыйсың. Әмма балаларны үстереп бетергәч, аларны үзеңнең төп йортыннан озаккач никахлаштырып, оныклар көтеп, күп нәрсәгә безнең фикерләребез үзгәрә шул. Ләкин дә инде бабайларыбызны тыңлап, әйтәсем килә, 60-ка 70-кә җиткәч, кешенең фикере үзгәрә. Нигә дигәндә, чөнки җәмәгать гыйлемгә караш тагын төрле була шул. Гел бер төрле караш белән генә дөньяга яшәп булмый. Гел бер төрле фикер белән генә дөнья күреп булмый шул. Яшь чакта һичшиксез без кызулар, ләкин соңрак без консерваторларга әйләнәбез. Тынычланабыз, хикмәт килә, үзебезнең күңелебезгә бер тынычлык, бер иминлек эзли башлыйбыз. Ләкин җәмәгать гыйлем. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтеп киткән үзенең хадис шәрифендә, гыйлем алу ул сезнең иң кечкенә чагыгыздан, ул сезнең инде бәлү вакытыгыздан, сезнең ләхеткә кадәр әл-гыйлму минәл мәһди иләл ләһди дип әйтә. Иң кече булган чагыгыздан кабергә төшеп, ахырда сугышыгызга кадәр булырга тиеш ди. Һәм шуңа без гомеребез дәвамында гыйлем туплыйбыз. Була файдалы гыйлем җәмәгать безнең тормышыбызга, безнең ахиретебезгә, безнең гомеребезгә файда китерә торган, була буш гыйлем. Бер тиен файдасы да юк. Ләкин башка бик тиз тулашу. Файдалы гыйлем җәмәгать укучан син үзеңнең каршында торган төп сорауларына җавап бирә аласың. Һәм шушы төп сорау 3 сорау. Нигә мин бу дөньяга тудым? Нигә мин? Күрше түгел, дус түгел, туган түгел, нигә мине? Аллаһ Тәгалә барлыкка китерде. Минем ролем бу тормышта нинди? Икенче сорау. Нәрсә өчен килдем мин? Ничек мин бу дөньяны үзгәртә алам? Ничек мин бу дөньяга файда китерә алам? Һәм өченче сорау. Кайда китәчәкмен?
Кайда була минем ахырым? Менә шушы 3 сорау җәмәгать диннең нигезе булып тора. Шушы 3 сорауга ник килдем, нәрсә өчен яшим, кайдан килдем һәм кайда барачакмын? Динебез төзелгән. Коръәнебезнең җаваплары бик мөкәммәл, бик дәрәҗәле, бик аңлаешлы. Һәм шуңдагы хөрмәтле туганнарым, үзебезнең ахиратыбыз өчен файда китерә гыйлемнәрне biz izgi Kur'an'da hem Peygamberimiz Aleyhisselam'ın izgi sünnetinde izlep tama alırız. Lakin cemaat ahiretine tükürük bizim tutmuşlar. Bizim ömürde var bir tane. Anıtları bulsun, ferişte bulup, turu cennetke böyle üşüşüp duran aramızda. Bu dünyada yaşıyoruz cemaat, şu ufraklı taptap duramız. Şuna bu dünya iliminde bizge yürünür getiriyor. Biz sizin bilen cemaat, özümüzün ailelerimizni aşağıda turgan, özümüzün balalarımızga ilim, terbiye, akıl bire ala turgan atalar hem analar bulurga tiyişimiz. Bu ilimni tutlar için, o ilimni kabul edip alırga gerek. Hem ömrümüz devrinde cemaat, din bilen tugul, dünya ilimini alırga gerek şu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde bir duasında acayip sözlerle aytdı. Allahümme aslih li diniyellezi huve ismetu emri. Rabbim Allah mina jinrey dinle yürümünü. Çünkü dinim ol benim ismet, ol benim basıp duru noktası, ol benim fundament, ol benim negizim bolup durar. Hem şu sözden Peygamberimiz devam ettirmekte. Allahümme aslihli dünyaya fiyelleti fiha ma'ashi. Hem Rabbim Allah dünyanın da bana anlarga jingileydi. Çünkü yaşayış onun benim dünyada değil. Peygamberimiz dünyanı geri kalmadı. Lakin bugün Müslümanlar arasında, yaşlar arasında şunu tendensiyinde kurga bular. Kur'an'da okurga gerek, hadis'te okurga gerek, dünya ilmi gerek değil. Derviş gibi cemaat ana zapravkada işlerge, anda balkonlar yağışlarga, abiler yağışlarga, adi işlerge gerek. Главный din ilmi. Cemaat, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahabilerine etken her vakitte de bütün hünerni alırız. Bütün hünerni alırız diye etken. Hamının hadisleri bir kur. Bir vakit Medine şehirinin meşridine gelmiş Peygamberimiz buraya meşrid dolu dervişler yığılgan. Cemaat hatırlanan Peygamberimiz Aleyhisselam Ömer razıyallahu anh gelip girer. Razıyallahu anh gelip girer. Dervişler yığılgan zikir tesbih ayda oturarlar. Bütünüsü yığılışır. Ömer ayda nese oturasınız siz bunda değil. Tegiler ayda nahnu mutevekkilûne billahi. Biz Allah'a Teala'ya tevekkül kıldık. Biz zikir tesbihde. Ömer ayda naşışı kayaklı tutup bütünüsü jittir edip, uğup çıkarıp, cemaat değil. Allah telefukten sizge rizık yoldur değil. İşleriniz değil, hüneriniz bulsun değil. Aileler alıp varınız, balalar üstürünüz değil. Kuften bir öyle bir mesele öldürmeyi sizge değil. Şu adanın cemaat, biz bu turmuşta da jitleşken kişiler bunlar değişmez. Ahiret işini yötümün bu dünya işinlerin özümüzge dinini tutlarga gerek. Baramızdan kıymelerine unuttular oturmanız vardır. Bir işkek, bir vizyonuna tutsan, bir yaprağına eğlendiresin iken, senin kıymen eğlenip duracak. Allah var mı? Yumullar vizyonuna eğlenip durar. Bir faydasız. İkinci işkek, ikinci vizyonunu tutsan, sen Allah'a da para alasın, sen artta da para alasın. Çünkü senin kulunda var kral, senin kulunda var hüner. Hem şöyle cemaat, eğer biz dünya bilimini düşünmemiz iken ahiret bilimini unutup, bizim ahiretke karata cemaat aşık çıkacak. Bizim ahiretke Allah yolunda kuşirge tilek tutmayacak. Biz dünyaya yaşamak çalışacağız. Eğer dünyaya taşlap, git ahiret bilimine deyip özümüzün turmuşumuzu üzüp taşlap salıp gitsek, değerimiz atılanacak bu dünyaya. Hem biz bu dünyada cemaat bir meselede erişemeyiz. Şu anda Müslüman ol cemaat iki işkekli kişi. İkisindeki
silkide iken Allah'a şahit. Şuna da hürmetli duanlar, hürmetli kardeşler, şahiram sizni, hem sizin balalarınızı, sizin tanıklarınızı din ilmi mecbur, din ilmi bir kere, o bizim evvel dünya ilmi öğreniyor. Biz gururlanıp söylüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bulgan vakitler, Ayşem, bütün dünya, galimleri, ilimleri, Müslümanların jilkelerinde bulgan. Ellerindeki zor galimlerimiz bulgan. Lakin günlerden bir günlü bir türküm kelime etken, dünyanın özü tutamamız, ahiretine olayımız. Gerek bizge, dünya turunda ilim rasulat getirgen. Hem şu şöyle uçtu. Cemaat, Müslüman ili, Müslüman dünyaları bir tübel dereceye düşkünler. Biz bugün jiş duruşular, biz bugün yuğuşular, parak duruşular. Aytım bilesin biz gururlanamız. Jiş duruşular bilen mi? Yok. Biz gururlanamız, galimler bilen. Şu adam bizim galimler orada diyor. Bizim aramızda cemaat, din galimleri, bizim aramızda fen galimleri, bizim aramızda cemaat dünya galimleri de olmak diyor. Çünkü biz birbirimizge yerlemişiz. Hem şu dünyanın karanlığını jingip çıkar için biz kardeşler bulup, tuğanlar bulup birge jingip çıkarmışız. Ayrım dinge şumanlarına jingip çıkarmışız. Ayrım dünyaya şumanlarına jingip çıkarmışız. Bir başında cemaat, tarih başıp karasanız göresiz. Şu kadar biz her vakitte de hayırlı hem faydalı ilimle anlatacağız. Bu birincisi. İkincisi o buş ilim. Ben sizge ettim. Buş ilim cemaat iki türlü bulaşır. Dünyavi hem dini. Dünyavi hem dini. Dünyavi buş ilim cemaat bizden balalarımızın, onuklarımızın başlarında durgan bir şümşak. Bugün yaşlardan sorasak, tarih durumda mı? Peygamberlerimiz durumda mı? Kur'an ayetleri durumda mı? Tutulkun bir mesele bilmiyor. Lakin önemli geçerşi, onun nişe hatını var, onun nişe balası var, kim bilen cıklı, kim bilen tura, bütün su bilir. Yaşlar yaşını bile cemaat bugün. Bizim Müslüman yaşlarında götürüm bilir. Önemli boksör Müslüman, önemli karatist Müslüman, bütün su söylep bilir. Bu hayırlı ilim, bu buş ilim. Buş ilim, cemaat bu şeytanın kralı bulup duran. Şeytan onu siva faydalı deyip kızık sındırıp başına kırtırga tırışar. Bilesiz mi niye? Çünkü ilimin güçünde sen cevap vereceksin. Hatta ki ilimin güçünde cevap verirsin. Hem Allah subhanahu ve teala karşında durup basmış kıyamette Allah bizni soramış. Mene siz akıllı, mene sizin ilimin meselesinden sarıp gittin diyeş. Gacayip matur bulgan fakatlar söyle uğrundan türlü jarşılarını söylüyor başlayacağız. Gerek bu jarşılar sina. Gerek bu ol aktörler sina. Gerek bu ol cemaat bir faydasız gerek olan kişiler sina. Birer merdan bulur mu onlardan? Yok. Şu cemaat şeytanın hitetine getirip bizge kırtırga tırışar. Hem bu şiilim, bu şiir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü degen bu şiilim diye şiirden korkkan, hem onun duası bulgan. Rabbim Allah beni bu şiilimden sakladı, dua kıldıran bulgan. Hatta ki Peygamber degen bu şiilimden korkkan. Biz degen sorağa deyişimiz, başımızdan musur kırmasını düşün. Türlü tırış kırmasını düşün. Çünkü bile bu musur kırayken cemaat, başımızdan şu musurda çağırmak tabi kalır. Anda faydalı ilim, faydalı ma'lumat, mene şu indi bizim başımızda nigiz bulup durur demiş. Şu vakitte aytasın bilen cemaat, bizning din yolundan dağın bu şiirin tuturuşları var. Ayşem Allah subhanahu ve teala özünün izli kitabında bizni çağıra, Allah Teala'nın varlığı birliği bilen tanışırlar. Söylep gide özünün peygamberleri turunda, söylep gide cennet, cehennem turunda, hem bizim turmuşumuzni alıp barığa kuşa,
en dürüst, en kanunlarına doğru kelgan rivishda hamma shu bilimni olish uchun bizning madrasalarimiz da bor, institutlarimiz da bor. Negadir ko'p kishi shu tub negiz bo'lgan ilmni olib oshiqmaydi. Izlaydiganlar jamoat deydilar, talashuv fatvolari. Nindidir ixtilofiy hadislarni qaysisida musulmonlar orasida nindidir anglashilmovchanlik bor. Hamma shu kishini jamoat biz umrlarimizda bit ko'ramiz. Mindagan amillarni bilmish ko'ramiz. Qaysilari ilmni olalar fitna chiqarish. Qaysilari ilmni olalar o'zlari darajali qilib ko'rsatish uchun. Ilm jamoat ko'ng'illarimizga shifo ham davo bo'lib turadi. Og'ir tugul, ko'ng'illaringizga og'ir solmas. Agar siz sezasiz ekan, qo'ysha mana shu ilm sizning ko'ngilingda kim bilandir talash hislari turar ekan, mana men bu hadisni o'rgandim degan. Hozir ketdim qardoshim bilan talasham, hozir ketdim hazrat bilan talasham, hozir o'zimning xohlag'imni dalilni deb borasiz ekan, jamoat to'xtab bu ilmni olish, chunki bu ilm fitna shaharida turgan ilm. Bunday ilm jamoat shulay shaytonning qiroli bo'lib turadi. Chunki sen bu ilm bilan Alloh taolaning go'zalligini, motorligini ko'rsatib bilamaysan, kirisincha sen shayton to'qson chiqarasan. Antik ishlar jamoat bu buyuk. Shunda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan, agar sen ilmni oldin ekan, kim bilandir talashish uchun bil, sen o'zingga g'azab shukr qoziysan. Shunda jamoat bu ilm turishi ishlardan buyuk ko'p. Rabbim Alloh bizga xayrli ilm bersa edi. Bizning ko'ngillarimizni foydali ma'lumotlar bilan to'ldirsa edi. Chunki jamoat qay vaqtda ko'ngillarimizni to'ldirib bitirganimiz uchun biz ma'lumotlar bilan, bibliotek kabi hadislar va oyatlar bilan bir-birimizni g'o'jatlantirib yashagan mumkinmiz. Albatta, lekin amal bo'lmasa mumkin. Islom dinida shunday termin bor. Tasdiq deb ataladi. Подтверждение. O'zining aytgan so'zini dalillash. Jamoat agar ilm oldingiz ekan, shu ilmingizni tasdiqlaymiz. Alloh taolo qarshida, Payg'ambarimiz alayhissalom qarshida ham umuman kishilar orasida da tasdiq qilib o'zingizning ilmingizni. Ko'p ko'rgan o'rkilar shunday kishilarning boysalari bik ko'p hadislar biladi. Bik ko'p oyatlar biladi. Lekin ularga qarab, ham ularning g'amillari bulg'ovuna qarab, Qur'ondagi bir oyat esga tushadi. Alloh taolo aytib ketadi shu oyatda hummilu tawrat thumma lam yahmiluha annaday bir eshak bor edi. Eshakning ustida kitoblar tuyaganlarday. Ham ne foyda shu eshakka bu kitoblardan? Jamoat eshakka kitob tuyasak, eshak bilan g'iyratlar bo'ladi. O'sha o'ylaylarmi? Aylanmaydi. Aning ma'lumoti bor, lekin g'amali qilmish yo'q. Shulay bugun bizning musulmonlarning da ko'pisi bik ko'p bilan o'zining bilgan ilmini tasdiq qilishga oshiqmaydi. Ko'pmi kishi bugun jamoat men bu hadisni bilan bir dalil chiqarib so'raylar. O'zim bir vaqtda jamoat shohid bo'ldim. Bir yosh musulmon bilan bir moboy orasida talash bo'lgan edi. Umrligida vallahi esda qoldi shu talash. Yoshlar bilan qizuv hamida yosh yigit söylep gider. Babay, hadis, Abi Hurayra raziyallahu anhu, Abi Hurayra'dan kelgan Buxoriy jilidida hadisning nomeri 4276 shoshildi hadis deb. U hadisda bulay aytilgan. Sen alla bu hadisni bilmaysanmi babay deb aytdi. Babay yigitga qarab turdi, men ko'z oldimda. Enakesh, men bilmay qo'ysam kitobda keldi, nechanchi o'ylab qoldim. Men bu hadis bo'yicha yashayman. Ham jilid ovozim yo'q. Jamoat hadisning tekstidan yo'llab alınma verin, ana rivoyat keltirishi kishisining familiyalar ism, происхождениесini ortdan o'rnatib u hadis bo'yicha yashashlar kerak. Hadis bo'yicha ham shu o'rgangan oyatlar bo'yicha yashaydigan kishilar bek oz. Tilimizda din ko'p. Tilimizda ilm ko'p. G'amalimizda jamoat ne dini? Amalimizda jamoat ne ilmini ko'rishi. Shunga
cemaatlikten etülen bu nasihat verişler üzüne. Min degen Hazret Mullah olarak bu hadisler öğrendim. Hiç şüphesiz min de hata ettim. Hem minin işin degen buzdursun o. Gilini aldığı iken şu gilinge teslim kılıyor. Anı üzerinizin durmuşumuzda deliller üzeri. Peygamberimiz Aleyhisselam üzerinin durmuşun dikkatine kurban etmegen şu hadislerini, şu ayetlerini bizge yetkizir için. Hem şu olanın bizleri şu hadisler, şu ayetler birbirimizni yarattık, birbirimizni hürmet edip, birbirimizni kayında düşünüp müminlerce, Müslümanlarca yaşamaya nasip olsa eder. Amin. Subhanallah ve bihamdik ve neşhedü en la ilahe illallah ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وهو السميع